Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo engalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenza kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthola ama notification ke uma kukhona ke ivideo sifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer umazi ke akhona ke kuyona ke i-Betway Premiership sokubhekela lapha ke kuzona ke ezimnyama i-Orlando Pirates ke okuhlanganisa ke neqembu elakhona ke laphana ke eAngola iPetro de Luanda. Petro de Luanda impela ke ubudlelwane bayo neOrlando Pirates ngathi ke buqalile since iOrlando Pirates ke yathenga umdlali khona ke laphana ke ngemali engango 11 million loyo ke uGilberto Miguel Vieira. Impela ke iOrlando Pirates ke iphinde yambolekisa kuyona ke futhi ke laphana ke iPetro de Luanda ke udouble vela kuthiwa ke ibhakabhaka ngathi ke khona ke futhi ke umdlali ke eselimbonile laphana ke kuyona ke iLuanda lo ke umdlali waseswini laphana ke uPetro Aparicio ke impela ke udouble vela kuthiwa ke ngase kuswaphwe ngabo ke laba badlali Orlando Pirates ke ngase ke laphana ke ithole lo mdlali then ke laphana ke uGilberto bese ke esayina ipermanent deal nayo ke laphana ke iPetro de Luanda. Impela ke lokho singakulindela ukuthi ke kwenzeke ngalo ke iwindi lawo ama transfers masivala ke yona ke le season laphana ke ngenyanga kaJuly then ke laphana ke Orlando Pirates ingabe ke isimsayinisa ngaleso sikhathi. Kodwa ke njengamanje ke ingxoxo zebhakabhaka nePetro de Luanda zisaqhubeka makukhona ke ukuqhamukayo ke okuyindaba ke mayelana nalolu daba engilitholayo impela ke ngizobuya ngizokwenza ivideo ngizokupha ke i-update yona update ke nje ngiphethe ke njengamanje like ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel mina nawe ahlangabezana kwevideo elandelayo nisale kahle.